Ebusuafo, memo bibia kwaba deba GNCN page so midi ede adwoa searchim. Mesro subscribe to my channel. Faunsa mi bell ne so. Ubenya notification. Ense me koso wa ha bia ubenya bi etie anase ubenya bi ahwe. Na namba ke ifa na okase. Na ne nsema a okan ina ne se Ghana fo mbaba wa bia because of iPhones ensase ena efia empenfo bi betumi ato ache omunti omo ada ne omo ho awoche a omo de omo se awo na omo bewo ache no omo enya careful because of that chia sembinti na omo endwen omo emba so dache ho na obobi ti se Tracy Boache ena Mesbel omo edin ena fenso okasa ede ema Ghana fo maba wa nyina omo eyesa no say omo enye careful e wo se niama na omo eye no ho because ense emfata that chia sembinti o sese do beka say iPhone edan e na asase nti no o wacha emfa wo ho na emome no ebedu dachi bi a asembeba no na waka se mihunya nka nanso na aye too late na o kire se Ghana from penifuni bia titiu pa eye politicians no because of politics omo eye nti no omo ne baba wa ne bebre awowo a omo ahye omo pete se memo no omo mbo di memo no omo mbo di se asomasi anaso benti e na omo ne omo we na mo ombeto properties e de ache omo because of omo politics nti anase politics a omo eye nti neno ena nanaba ke ifa e kire se Ghana fo maba wana empenifo ni bi edisa ensem no edimo no munye careful na mondwen daachi ho because bibia etumi esi na asema ato omanpani dada John Jerry John Rawlings ende ebi betumi atomo a ebeya rehosem aye aniwusem ede amamomba edaachi enti monhwe yie na de enti ananaba KJC eka sei na emu enchiremu ne enano yeda esore ya yanti asempa na asempa yanti na ne se omanpani dada Jerry John Rawlings nyame atonsa ede afre no eboye mpusapa eyeye enwanwa because na ensusu se omanpani dada ebewu sisi a because enche bia na ne maame ewue na abro mampani dada ne maame ewuye no mother's love ade mu yedu papa o hwa no mampani dada no pene maame asem na wakogina ne maame na daka ho na waso adaka ne mu na o hwe ne maame saa na comment na eba na se Ghana for adwenche omo kire se o mampani dada o hwa no pene maame asem pa o na wanhwa ne maame se bi o afimi de we asia ho mampani no wanhwa ebe ha no fofia nto atanyame eto ensa ede efre no na this week ya emu na nayi ho enhyehyɛ Ghana fo mpanifo ede ehyehyɛ so na adofo ayina se ne yina yehu ensema esi wo ho anyway ya na waba me papa ne omanpani dada Jerry John Rawlings na because of ne dignity anase position na owonti no na yempese nimguase beka no enti na yamba bonten ambeda ye ho adi se ono no wo ye no na sisi a we wide ese e be pay ye last respect e de ema no because eja ho ye na eja nso emu ye du papa na maami bi ono de oso wanya 52 years na Ghana fu so okay ene e be calculation so man pani dada nya 72 years na se maami si wanya 52 dia ene ye titifima omanpani dada betumi awo nampa enyo no nko a enipa bebre na aba na saa maame a ye kan ho asem yo kwayi na se no sebio omo antie no na wankwa ankohwe ne papa oni de ose ne botan nyina ne se papa ne tiase no wanya kwan anko no ho a wawi ese okohwe no se ne ebe ya eja do no ebetena ho saa na police fo na soldiers fo prevent maame na eyare ho se papa esanso eye niwusem enyo no nko a
amanfo bebree nso eba nipa beye 1 or 2 3 4 bi a yehu omo se omo papa ene oman pani dada ya rehosem na no na nanabake ifa ekyese sa asemi a na eno na nanabake ifa ekyese sa asemi a ato oman pani dada Jerry John Rawlings wo bia wada no ho aketesi a wa yesle queen aso do be wo ache awoche no ye careful because asemi a to oman pani dada Jerry John Rawlings eye niwusem no matter abrabo obebo wasase so amana ni din entwa ye ena afenso mamefo omo wo sem ofre e de niwusem ena abro mo na oyi obi a wotan ewoche a wo ya wocha da wo de wo be wacha na oba benyi obebisa osem papa wa papa wa he wantimi anche na ebetumi kura mana oba atreat wo so anase obeye adeboni bi a ense emfata nti Ghana fo maba wa ne bia mo ada no ho awoche no mo hwe ye na yenti ensem a nanabake ifa ede atudwa miswa nyina yenim se fie wei Rawlings be wuwom ene wo wei Rawlings madi e bad radio so ne ho ahwan ewen eba pepa mu ni ade nyina obi anim Ghana ha ene ewen omofa so kata asem no so wo be kom na nipa no bre wo hu na nipa hu se Rawlings ni eso na nipa no ye den bre all because politics inti ni papa antimi amfa na mpie esan se sabre na ni papa eye ne niema wosumase na opese oye bibi nti no wantimi amfa na mpie e na make se ne mmabu na mo ba no ya mo gi fiesie mo gi iPhone mo wo ma ese modane ya woche na mo wo cha amanfo Ghana fo ma ya modane ya woche Tracy Buachi Maisbel ehwan ahwan ya modane ya woche a mo wo cha amanfo no bra be hwawere ho sem asi maami be hwawere ho sem pa asi se papa je asi ehwe ne maami kosi sempo a enawere ho sem asi no sika ntimi nsesa no enti awochefo ya mo ne amanfo kunu no mo wo awochefo Ghana fo awoche mo mfra mo nyina mra hye video no na mo mfra Ghana fo awoche a mo ne amanfo kunu no mo wusie onwu se obi papa ewuda ho na koma bono ne yasa ne papa ni etu fi se woman ye onam hoi poor woman ne na hoi obi a wo ye poor wona hwe body ekita woman yi we hwe maami hu na makita no enti obi a hia no propro bepe bibia di woni na metimi aka kiro se de ekoso yi ye onipa bibire ho a ebi omo ye papa jema omo su nso amanfo nim omo brabo agija nso amanfo nim adan ede na mo pe ye hyeda boka ekofa nipa mpo bafie ye hyeda fa obi die mpo ye ne yie bonfree association obi se bonfree association awochefo mo amo woche owo sika ntimi ne nawo na wo han dan ma wo chene tim nipa na wu na ado ba na si ado ba no besi akopem da ben eno na mami ne bai wode na sia akopem na 20 years ni no force so se obekọ ne papa ho I was struggle ya anye yie 20 years ni eno struggle so obekọ ne papa ho of force ya anye yie ane ne papa ewu awira wo sem ne se senka won sumpo na won hu se ne papa ni wo su ni papa hwawere ho sem enti Ghana for ma modane ya wo che muni esikafo awusie you are all welcome to this program munyina ya mamakwa aba owo sikanti mi ne na wo keke won na wo keke so obi esikani na wo no wo bewo a ni sika no se ma ewo akukudu dia he should be ready to expose you se me oba we mi ne na wo ye wo se the feeling e kire se wo ba no owo papa de oba no nya wonko wontimi nye wanije anase wontimi nkata be ma nanim onyam so na wonfa oba no nije wo wiase nyina nhye e ya were hosem Ghana fo awochefo ma mosem na meka ne no me se papa je enye we nko ne ba wo su apart from the minim se nkranza kwa ben efiri tete papa je wo ba won nkranza kwa ben no e bia wo su no ebi so sese bi wo ba bi e ya were hosem edie ne sinipa kwan yenhwe obi ti se komfoaje kom chichiri ne kuro obewu nko na ne ma eye mako na ne mefa se owo bro 100 ba obewu na ne ma ye 80 something to 90 children but ne ma ne nyina ni momo ho na ye odo na ne ma efiri ba bi mpo ba ye aye nyina ye ni momo obi ti se kwaku ye boa na obi ya mpo nche da nim no enso oba ye no ne ma no ji wo no efi se ne papa no de akoma pa ne odo na ji no unlike politicians na mo ma no ne awochefo mo wo che no bonfree association for mo wo che no
ne politics nti wode wo besie ye wo MPs bebre ho ma hehan dan ama emma ewo nkura hodo so ye wo ministers bebre ho ma totofie wo abrochi ama ma hodo ye binom oba wodi o ma ne tofie ma wo ebeduru bre bi no oba no betwetu abɔ ewo fie na wotim na oba na nam no so anya atu no onya fie no obetwetu wo so because waka na nije ene ni bibia ahye obi a kyerɛ sɛ ne papa ni wono nko ade ye bibisa sɛ ne papa wo hia na wo fabricate stories ebeduru bre bi no oba no beba behu sɛ wo de ani bre ne sika enti ɛna akɔ ne obi kɔ wo ye ɛna ade na sie obeba wo so na eduru ho a ho na obehu minimo hini bi a ne ayi onu woman bi we woman no de akora no sie saa o twetuo akora no nyini be twetuo woni maame so e na o kire se o papa ni kɔ adenti na moye sei ye be publish enje Canada Japan obi ti se Canada Japan sabe mpreduasa se Canada Japan eje obi a sabe de Ghana fo yemmu no ne kasa enye sabe ade a wommu sabe osididi atem sabe esi hu ne se wo ye ne hu fi bia no he is a responsible and ready for his children one of Canada Japan sabe wositie bia no odo a okita se papa de ne ba bia ebenya bi ebia wunya no te se bia sabe producer me ni bia na se me limited to one woman na say obi o limited to one woman na wa hu na me kiro no but still obem wo hu say ne ba ne omfa ne mansi na woka so a wo mfere na pa say wo de wo ma besie ama wo ba benyini asua wiase wo hu ni papa da ana say wanya ne papa do da na time a obenya ne papa do nso say wo ben ne papa no wu ya yesiri kwan say de ene oba wa ngokra nkeye moma yenka nokre na yemma yemma me kunadu agman Rollins ni nisu a wo sum nyina mu no onkai se seven preduasa agyaye ba akopɛ yenkoto ne baabi a enti security personnel samo momma woman no onsu ni papa abusuafo a monsu mu nimu ya maami bobo bomudin momra out na momma maami onsu ni papa onya the vibe bi se owo papa menya sure se maami ba se one mo be pre mo japade ena ba bi onam wonya politician waka se oba betu obi wade so mesere mo momma no kwan na o expressing the feelings what I say o expressing the feelings na ayawre ho sem eye mmobosem mesi owura Jerry John Rollins efiri tete ba paper ma obi anim se ba krata mu o Ghana ha Jerry John Rollins ya ye nyina yesu aye tete ye and it is true say owoba e won kranza bunu